men bat men sim krishan be yaw pra sei shu ba powel wat island tangbun le yak badon kam upai ba osnga thu ki ba Persia Aikin Persia how pra long live VPP kali yaw titos mat congress kitim nem katagat police take action lakwa poino election MLA pra clean political kim snga thu good job VPP how ai penjalun ekta dalal namar ki penyam yangi ki pai baro pe yakistai pe haduh rakhui takadau kimi no namar bumyo burom yo ja burom ki dalal kin saong ngidawa ya ka hok how pra be long live VPP wan alal ikini parti trumbos yangin yai duai bo try on pat scam mikino ilam jungi ki batrang bante ban kentiu ya jai ban riu good job pra ba powell sokran MDC pra mo tradition constituency jungi good job isi pra hakane ka isi tingin satip dot kerkom trikam ka isi berim NPP bat ka UDP wan ya kita kidalal bashim dor kan arspa IT hakaan ya shakman bat shupting ha pitrai ba namutaka jongi kirit kirya haupra habala tmai ka isi tahap kelahi kerkom trikam ro omdei ban bud shibut yak barim dabam sam ru hambam soblang ngaru ngakershan yak isi tmai upra upai ba okershan good VPP hakane ka isi ngin satiblut yak kerkom trikam jong ka isi barim kamnot an penpawi kata jingbam kidala namar maki ki hikai patki ya bamlang de hang neken ki pai ba lada ngidang sadin lan ngidei dang sya penbit haki parti garo tenumbos yap manga mapi long live pra kadau ken ngidei ban pendu jai no yaki parti UDP bat parti garo NPP good job pra ba titos bat congress lada kidang kwa ban mon pai biang next time kila dei ban kam tangkani otolit namar ki pai ba kisne tu kamba ban yak kila kat art spa by print kidalal ki NPP tang lai spa ya ka KHADC best 6% rukom trikam ka isi NPP utitos ude breu ba akhok jubor breu ba jur kabam sam usakwa jubor ban kren klumar ya ka isi VPP voting ya ka koi ka suba mo pe yaw ba titos sentiu yap sai mo wat ken breu ya auto NPP UDP public kila thamaloy bom yo bam sam shu te tamne prok beshun